sikhalekile-ke namhlanje ngoba vele siwela sijima iviki lonke besazi ukuthi ngeke beshaye ngetsheli lodwa nathi sizama yonke indlela ukuthi bengahluli obaphela si-home kumele kubonakale ukuthi la kuphethe thina i-ground lethu ngeke kubusele abanye abantu sathi-ke nathi ucoach asitshela ukuthi abafethu umuntu ufa nomuntu watholana nomuntu ifanayo nathi siyabona ukuthi yasisebenzela first half sasho ukuthi asiqale sikora amagoli eli ukuze nathi sibe right emuva and yabo kwadlaleka futhi second half sakhona ukudefenda kwaze waphela mncane 45 minutes uma sidefenda kahle yabo ngathi sithoe ejimini besishilo ukuthi sathola bakora abaphambili 2 sekuzoba umsebenzi wethu ukuthi sibavala ngalendlela sifuna ngayo kwasho ukuthi bathole lot sathi hayi bafethu abagcina lelo lot vele mistake ingaphindi kube mistake asilweni nayo asifeni uma ukhona ofayo kuyafa uphuma egroundini ungena abanye sakhona ukuthi leyo nto iyasiza ukuba nenkani saba nenkani right